say have a job party and then you china. I did chat yes and some do run and eba your mind gun one say. A came back yes air foreigners and also more free acquaintance a grove for some by your mind gun and one say. Dudrona pese ya modi enim eye fom dudrona so pese eye anom pese o mu kire o krache power se o mu krom no eye anom wo tumi wo ho nti o mu ba o man ga ne ho anom si a o mu wo tumi e wo ho no na so kwan bia so no e wo se ye tumi hu ni se Messi a obesi efiri krom a obeba ha woni e de a kire ye e wo ye man ga ne ho anom si no kan hunu se enye sa enetie de biara da from o hoy enti wada enti no wo ye sa e wo ha anom si no dey ba ko hu so bi ye obone ye be gina ho no na wa ye obone pa ekema akoye se nkrofo dodo na wo ho no mutu kwan ekwa man foforo so a ya dey ye di omofo ya omu pa na omuba na so mo kan ye tinti o ya tesem wo bua wo twantro ene ho nko ne ba we de esi wa ya nkase ye nim ha no se ya na enum yi ene beto amwate so se ye Lebanese fo ye amoni ye ejuma wo ye manga ne mu ha no se ananse dodo na po sometimes China fo galamse site bi a ye workers bi omo ye ejuma ya brantie bi ene obroni obroni ye ejuma obroni ni bo na so ma afa ko wi ekire no na obroni ni mbom person chire eye black no na so chire Ghana ni na ede ama anya better kra ma mo de ntokwa sisi eni e wo hono mo na ebusuafo ni nyina ekokkoda nchen no so krampo okay I say China fo begu ye man Ghana mu han musi omo ye galamse ede mu odze na aden ni nyina ekokkoda nchen ede ame no kase Lebanese ni bi ahu abasem e wo ye man Ghana mu han se ye kokopie mu e wo osu a e ya de Lebanese ni bi atwe klante pa de mu odin klante out mu se klante we pa de ye ditwitwa nipa na sembisa ni se ba ne se na klante ni bedi abrante ni nsem ena ba ne se na klante no abre bedi ni nsem no den na Ghana ni eye na e ma Lebanese ni etumi twi klante e di si abrante no so o threaten se onim na so ye obetwitwa ne ha e di akwa maka na hifo no mo to ne twinam no ama mo di afrom nam e di aton no na ebusuafo abre yes ano ya di Ghana police for di omo na isifom ama mo nsa akwa akoso eye Lebanese yi epechi ya kwale kwhwe video ne mra say sa wo bo Ghana ni ntre han ti won konko dem me dan so hema so wo hwe video a etwagu e wo Angel TV Angel Facebook live a video ba eye afi etwe mu eye April bosume ne da na to so enkron April 4th 9th 2022 and as video is here ni nyina ne say abrante you Steve Idrisu eye Ghana ni de hia wo di dwa ton ade e wo osu na osu Oxford Street eho ena ohyenedwa ewo obi tese yebeka se store mu ankasa nye container mpo ena nye kiosk store mu ankasa awaje o ton na ade ewo na no na Lebanese ni eko parke ne car ewo abrante you Steve Idrisu e shop n'anim enti o parke car no osi akọ ena friend as a boss baby o parke okay dey we see me shop n'anim o enti be yi a mama baby foforo na parke yi abrante Bustani esi from fika no no say who dare you who command me uni me eno pie ni kan aya na so otna ka anim na wanka watu ka na park yi o hema abanti ewura mu obepia ban ene brantan no yi kura no na wo de me wi a me disi am be boss sound ne wo mu na matiefo atie bi o say you come here I go kill you no then in grant ne to ne na say Ghana ni bi mra obetimiti de afisu say ten na video ni the kind of social media and for target Ghana Police Service IGP say ya pe no say oh there be untimi magana e medi sensemfu inkurase say mo untimi mediwa ene ye mo abanti court kona bra wanye ne mfum so antum efida ye ne kopie mu court abeto enrada ene oba court ono abepeja anensa braden emu are osidebi obi ambo osidebi lawyer asesa na adwen osidebi aden a ose mia na me ka se menye guilty mia na me ka se enye me na me ye de asi no enso me hwe ensem a ya ka de abesisi semra we do temu afọ mesreo pa temper justice with mercy no temu afọ say ntu nim so obeji ato e na wotena asesa fi atwa ma beto se sembre bra na den e na ne lawyers original so we do pa chew oba Ghana onye boni kura sa ada woni mra ni ye hie mu da ye beka so ye first time offender na court ni so for wasting court time no emra ne so chese upopo wani gregro bi se ubekuna efiase na akọ enti kwai ena efiase bosome mako enum
no hema busumi num no ne atie so obetwa ne pepepepe esan se yes se nefua na e 150 days to 150 days no obetwa ne pepepepe busumi num no eson pa na wapia ba enti me no calculate dia e fi nra ekosi ne busumi num no ene e bia ne yekeka kobro nyamusan enti Bustani Lebanese na ogri na Ghana ni so betimiti no court a sentence no to 5 months imprisonment. Yeah, na said you okay, who killed the cat? Yeah, killed the cat. Oh ha. Asam obi kwa kana brochure brafo asiwni. Ama wa kan bi wa ha. Enti ben so de me kwa kwata na. Me kwa catch brafo. Ama yansha Gustani ebra na oye memsem osu abonten so na watwe brantan e de twi fom esa brani na yi efansen obi achi ani dua so no ma yenkotie Gustani mra. Somebody in shop. Why you take this down here? Come on. Hey, Allah will get you there. Come on. I beg. Come on. Fuck, come on. Yeah. Why you take this? Amwa de say sabe jiro so abonten so nkanya nkobuno na ka asante anka osu na akotwe brantan. Ebusiafo abra video ye kokoshe ehume se Lebanese yikita client odi asi eye Ghanaian so a threatened say obetwitwa ne say ne twinam no wi a ode ne nam no so akoma eye kaneshifo dwafo no so no ma ton no abra police for inside so on the page no omo de ne ko ekogina mblanim amenda me no ka say omo say mama no 5 months imprisonment onko dem 5 months nombra na se bisani se yen Ghana fo ene edi se adwuma ya ane ba ko dem 5 months ne aba ne ehu so ya kwa na jenje sa se mo na fa comment section wo se ne be ya metumi akenkan ede ama attention tv nti bo mo dia so be like wa share wa comment e wo videos ne so wo share mo abonti abomesamra ne from ahema echan